Ni tariki 21 mweri jwa Februari mwaka ni jwa 2026 na ingo kugwata ogeni kirinteto chietu cherutha mugwanja rietwa ni Maureen Kinya. Ambunge amwe na Kinya Senator barutererwa Kirimara ni batirimanite nikenda kwariria mantu jaraza koni ruterero rwa Kirimara nkuruki CS Ruko bare na CS Muga Kinyabo ni bagukari gikarone gike ende batiromba kwithirwa bakijukwa mbicha ni untu bwakirage kwerekana kwamba kwithirwa kurtina kwiganwa kura kwithirirwe gukiumira katone uria gukari. Press, we are here as members of parliament and senators from Mount Kenya region. We met to have a cup of tea to discuss our own issues in terms of development and our issues in the region. And so we'll be seeing much more of us in the recent future. Thank you very much. Thank you. Wabunge wa Seneti na wabunge wa National Assembly. Okay. Ngoja. Ni Kiswahili tu. Niseme. Haya. Sisi hapa ni wabunge wa Mount Kenya, maseneta na wabunge wa bunge kuu la taifa, na tumekutana hapa ili tunywe chai pamoja ili tujadiliane mambo yetu ya mlima ya maendeleo na kama sisi viongozi, na mtaona hii mikutano ikiendelea. Asanteni sana. Felix Kithinji Ntuo uria ni MCA wa Ruirirwa Rirande ni agicigo bunge kia Bore nethiritwe akiuga we kwithirwa akigwatanira na ngabana Mutumantu Ithinkia ni untu bura bwithirite bukireta witi na mbere ndene ya wodi yawe nkuruki agitariria ata uria ethiritwe akithondeka tu barabara maturene kagitene ukaune ethirite akiromba akari patika thikire baria abagwita mugaro na mantu jegie witi na mbere na nkuruki bethire bakimunenkera kanya nikenda arite ngugewe. MCA wa Ruirirwa Rirande Felix Kithinji Ntuo no chairman wa barabara kiri mbunge ya Meru na taririte bure rutanirite buru kiri kuthiria thina cha barabara cha matura wa ndini yake na nara kuga nkinya kura gutaringithitwe ruwa muno nkinya kuaga kinya Ruirirwa Rirande ici barabara ankore mangikaira moram na still maturakta jari onao no tenture nya mwente kinya kaunture ranta kinyi bambetere still mbijete no tundenda gutigira ntu bako bagitaira guntu gukwega ukejoteka thaa ici imoram barabara gai kurimwa na ndaracha kambuge ndaracha twakite ndaracha almost 6 million ndaracha ndongi sana irete akwa kairi ndene Ruirirwa Rera kuma ndi guru irombwa Ruirirwa Rera rutomba kuona ndaracha ingi ndongi jeu na ibwaga no twathirikari yetu ya Meru County itongeretwa ni ngavana wetu Reverend Mutumantu Ithinkia. Nyarure ni mwe wa ndere rumiritu Kinyamara kia Ruye Ntuo na mbirite kuthiria thina ino na njira ya kwambiria kwenjithima bia Ruye guntu guku Rira ndaromba kugira indera ntu betu mantu Ruji na ndabera Ruji number 1 Ruji number 2 Ruji number 3 right now icho indira receive pipe cha more than 3 million cha gwekera mwito na narea nikenda tumba kongera Ruji rura rwa kathita rumba kuingia ko ukejotegera uranda berete Ruji no yo akirie kwa Rujine so inkuibwega still no twathirikari county no tu unika gutanka thara into kareta naja na ntu ba kombure bukanyo Ruji namba 2 kuna kithima kira turenjere tutuara kithima kira bando ntu bakure na ate rori retira kankwenda kubera rori tekereta kira tugushwa I kissing cha plastic non to kissing cha plastic ni retete thina ite kuonekana mpui na tutikwenda wikira kissing cha chuma kaire kana cha meto non to kissing ira to igi kairo kirithima bietu ukejotegera ithima bira bienji irijimu ya kiraitu muronge ithima biurite bionde no ithima biere biguitangugi so tuona nandika to change tutuye gwikira kissing cha chuma kana cha meto twikira cha plastic no turujura rwaturu na chumbe akithirikiria Ntuo na kuromba kariba ke batikathambu akiri cia sitari areire na bamunengerekanya barutire wira inkwira ntu betu batutwa maji mtakunywa kira kinkuburomba ntu bakwa igwetera mpara na bukaringirwa siasa
no muntu muthuku areja kuringira siasa kwira mheshimiwa arejere atura kithima achoketa kankwire urokwari mantu akithima kiu either eri utongeriene kana ari utongeriene indi kithinji ontuo meake wenda aburite oni nkabuturira kithima na kithima ndirejere yakyo kwa wimpewe kanya antu bakwa mbudithiri kithima orankwenda nikenda more than 200 households bakanywa ruje kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera weru weekend nyukambitaga ki Mutegi. Abiashara banini bangu cha mitumba ntere cha Embune baguteta kumania na nduka inene cha mitumba iria nande bakugane takaba kumaru kwa thokone na mitumba ezi nduka iria minene ni untongu cha mitumba chiriendwa na bei ya besu muno nkuruki ni bethirite bakiromba thirikari nande kwithirwa igitegera uria ikageta nikenda gutigila kinyabo ni bakwithirwa bakigurirwa nguchia wantu bategueta kiri mitumba ya nduka yunene yake. Avuri biashara anini angucia mitumba a tauni ya Embu ni marateta ni nduka ithano nene iria irugoretwe miena ngurani ya tauni ino na iria imarutete biashara ri. Marauga endia aya anene marendia nguo nyingi na bei ya nthi muno na uguo magoca aguri onthe. Kwa uguo o endia anini makarikiria gukorwa matirendia wanari. No kuma endio kwina nduka cienge ciukite nyingi iria itumite andu etu a mtumba amwe mabara amwe ni ambiririe kurwara mirimo ya sukari nundu wa gutura mbia ni tucokete thuba muno ni nduka ino tondu uguo nduka cia thungirire guku tutemaga nguo twatemangua antu bara mauka kuria kamera ukethira ni maurire kuria ndukari ire tondu kundu kuria kurendwa nguo raithi muno tiu tugekaraga na mbiru bare wana wiki ngima tutendia tondu andu mara mesagira mbiru bara monthe ni mathiire kuria tondu au raithi. Ni marathi na mbere kuga muturire wao ni uthiete nthi muno na gikiro kinene na varia mataravota gukinyaniria mavata mao ma wa muthenya. Mwendio mutumba kavinda na kavinda kau mendetie mutumba nduka ino itaukite ni twendagia na tukavota kwirugamirira na maitanji meto monthe. Mundu utae na nginya vandu angita vake akendia nguo na akagia vake. Mundu akathomithia mwana kuma nasari akamuvira nginya secondary gutae nginya arambe akite kana kuvoya mbia vandu. No rune vakinyite vandu kugauka nduka iria irendia nguo ikendia raithi muno nginya tuo tugatuika andu no amenukire. Ni marenda riu thirikari ya kaunti ya Embu gutonyerera na kumatethia gwikira watho kuri nduka ino nene kwendagia na wholesale no tete nguo imwe niguo avuri biashara onthe mavote kugunika. Guku makiugaga wakorwa thirikari ya kaunti ya Embu tikorwa igika uguo ni magukorwa magiosa ikinyo njarari ciao na kuvinga nduka ino o ene. Katirere wona thirikari yareka kuvinga inunduka tukatukwandamana na nitwe tukuivinga. Yes. Nundu wa mbere makendia imbiru engima no atuthie urusero no atuthie tugure riu marendia nguro cia ciringi 10 anokageria kwendia yaku kivao itingigurwa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akari bakegoi ni bethirite bakiromba thirikari kugia uthondeki bwa campus ya Igembe bakiuga ndire ethirwa nande igitithwa na mbere gukethirwa kuri na uguni na kinya gukirwa kwa miako nturene imwe ndene iya gicigo giki. Umegita riria Professor Erastus Njoka ari Vice Chancellor wa Chuka University rwangi rwayo rwa Igembe campus iririkie go Igembe South na njo ni Igembe Central itwiri kwariria atongiria bagisiasa urigokirwa ewe chata na gutuika university rungamirite na nkurukinya gwakwa ikarore university ikari mwankanande irwari aruti na mathithio untu akaribakie go ibatongirite ni murwiri gitikia ubunge muti akiunga bakugi bagucokia nkatho kiri thirikari tontu ibaigitwe atongeri bejite o kairi kumiraitha untu bakuberekira ithwa mantu jau jonthi jakinyanire nandi kugatwika rwaria rwakanywa ucokia nkatho nuntu bwa effort ire wikirwa nuntu bwa university etwe Igembe campus na nture twe kiegoi
anchokere president nkatho nontu ginya bogorete initiative iu kenda twithia twina university itugumenya president na tumite team ka ministry ya education bya kubwithia assessment tariki 23 na bitumba kuromba assessment iu kindly ethira barakisha haraka kenda yeta through na twewa approval bitumba kuwa tuguromba president after assessment ombe utwa resources nontu bibio ya maana inya ikangazetwa status ya college twasia budget etiyo yomba kuendelea kiso wera ngavana yetu mutumonto ethinge nkatho imbinge sana nontu wa meri na nerethirite ari ofisine na ombite ko lobby university yetu Kiegoi university chuka igembe campus thai twina wirigiro kumweshimiwa itoguri boya nontu kithira te effort yeku tutithira twina wirigiro wa twina bwao bo university yetu na nontu bwe tumikiu itukuria wendelea wou nontu kwina bara batwira utongoria na nkulukia miaka ya 10 yetete guthira na bataomba shughulika university ni cukuru bakuwikathithirwa buu yatethia baba ingi na gutuma kinya uturo bwa karibare bacirigiritie kuonjoreka ende buigwa mbakuwa nontu after statement na budget na ritobe grokwo kinya asiari banture tukethira twina advantage sana ithara twina wandi ithano ke Gembe South twithirite twina MP kuma wandi imwe kacho want kakoromba tuneteyo thaio tu support mwaneto tumwete ke MP sawe mutea kiunga ethire MP wetu Dennis Mugendi Weru TV ntore ni Kiegoi wandi ni Kiegoi Ntobochio Gembe South County ya Meru. Heta na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkuretere nteto nkuruki. Wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na maguri jate kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
butindi ngiana kamusere Inyaju tuenaju Juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandukene etia motujwa Nice Extra Premium. Nkima ya motujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Nuko thogani ya gweta sukuru kienda kuthomera ondagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ondagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ondagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganirwa ikurigito indagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukane ba mweri jwe thato ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Tugicokera na nteto nkurukia kariba wodi ya Thwana ni barombete ngwataniro na thiri ndene ya gicigo giki bobone nyuma ya ekarikari mwere ya mukari umwe kwethirwa gikinyuthwa gituone gya borisi ne kiria gikwirikana atampathukano cia gisiasa. Kariba wandi ya Thwana tigania West ne bakuria kwethirwa na gwetikanire kwa gisiasa kuthingatira ndhitango ikoni MCA Jim Mushoi. Bungwenda kuria antu wenzangu baba tukurombete ka MCA na bangi baba kuromba kinya bingi binene Athwana ituweke na ndo cha kisiasa ituende sera chetu ituira antu butu kwendo bagwithiria lakini tekwalelia baraba usapoti urongi utewe wambiri obekira mantu ya obekira kesi kendo bakiria as a way of silencing them. Atori ni bakuria tongoria na bareba kubagwata njara kwaraniria kwejana geteo na gwikarana there amwe na mathugani mwanya gisiasa. Warning kwenda kuatanira na antu babangi bawendi bubwega bakuma wadi ya Thwana baraba ukodem
ndeto ira tukona cia harassment mwitia watirwe kitheri na tuko yangu ndune police station tweria kwa lile into bibi atumite awato tugeroka andikite mutandaone lakini ili hali mture thirite akibutherwo dhulumera nene ni MC urarite ne kia thona thaiji muchui imweti so tukwa advise mweti andikithie statement yawe nontu ji muchui yake kuthira kaguthwania ati intimidation ciatuma antu barabate o support bambirio mu support na urite na mweti wakuwa na muthanga mitandao ne mweti onu wa musupportete ai mustare ne mbere kenda MCA tine kirari thai lakini thayu atona abo kuandika mitandao ne thairi akona mitandao so woni kwenda kuwa mantu ya intimidation na blackmail yateomba kurita ngwe na inya wa igoro ara ndene abo awati igoro bado no one term inyaka watu kiumia kimoke kathira bado no one term ni bagutindikiria mashindano magisiasa matibateria kubagania kana gutuma ngwataniro yao wandi nethange kwa unibeta mutu wa iguru president athana wand unyangwa thank you nonto bantu ba athana entirely na nto bantu boya na nyanto ba no rumwe na nyanto baite ngwataniro na nyanto barwa maana mtu rake batetera na kwa special thanks ke Dr. Kwaba ke bwana Victor Karethi na akurubara baro kiri ukinyaru kiri kina Saverio na ntubagite menyo tala baita kuona alie ko brandere onda kire kwa toro indisi ayo na cia ndi na ndambrifwa atendi poti gym ngagiusa defamation na ateko motisia ni bakuria tongoria na rongamiri mature na gukiria ngwataniro na kuona nkarariji ya gisiasa na ikuthingatirwa kiwatho na njira ina thiri. Kale Mutembei, Wero TV. Hau ni oto akinyira muthejo anteto chietu cheru tha mugwanja eta na mbere gukenera mibango ndene ya Wero TV. Rietwa ni Maureen Kinya.